И противник получает урона больше, чем мы. И были случаи, где противник, соответственно, сдается, так скажем, в плен, потому что, скорее всего, уже Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman salah seorang tanker sukarelawan yang berbicara tentang partisipasinya dalam operasi militer khusus. Rekamannya diunggah di akun Telegram @moderasiya pada Sabtu 15 Oktober 2022. Seorang sukarelawan yang akrab disapa Luch mengatakan bahwa orang tuanya mendukung penuh keputusannya untuk menjadi sukarelawan pergi ke zona operasi militer khusus. Bagi mereka suatu kebanggaan bahwa mereka tanpa dipanggil namun punya kemauan sendiri. Saya datang ke sini sendiri, memutuskan untuk pergi sendiri, kata seorang pelaut dari Kompiteng Brigade Marinir Armada Pasifik ke-155 itu. Relawan tanker juga berharap yang dimobilisasi tidak takut pada apapun. Tidak ada yang mengerikan, kemenangan akan menjadi milik kita, katanya. Sejauh ini selama invasi berlangsung, Rusia secara total merilis 322 pesawat Ukraina, 161 helikopter dan 2.226 kendaraan udara tak berawak, serta sistem rudal anti pesawat dieliminir oleh pasukan Vladimir Putin. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 500 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 64.300 prajurit Federasi Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-233. Высокоточным оружием большой дальности морского базирования в населенном пункте Броды Львовской области поражен арсенал, на который были доставлены и хранились значительные запасы поступившего от запада. и противник получает урона больше, чем мы. И были случаи, где противник, соответственно, сдается, так скажем, в плен.